Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagaman nagpailingad itinagan a Nadia, iti syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Agtrab-trabaho ak iti may sa abang ko. Addan boyfriend ko, ket naragsak ti relasyon mi. Adaan kami iti naragsak a plano para iti masakbayan mi. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Nadia dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Wow, red roses man hindi ta nakapatong di talamisaan mo, Nadia. Amumlatan Of course. Amo ka nagapo ka ni Franco Dagita. Nag-sweet at talagaan niya. Ay, sana all. Jakman amo iti day tao. Inaldaw asagutan na kiti sabong. Amo na ngamin anausam ka iti sabong. Anyways, i-review man dati loan application. Medyo komplikado. Ngam amo kakabaulam nga ramidan. Sure. Take note. Deadline 3 p.m. Ay, sige. Lepas kalpasan ti client meeting ko. Adto yung tigat-gatangan niyaw. Agyaman ak tata, ato'y matibayad ko. Mabiit laeng. Taited ko ti sukli. Saan ang tata? Kukayon ti sukli. Ay, agyaman ak unay barok. Ay na, nagsayaat kamutain. Lukas ta kumaamin nga agatang. Sana ka malugay. Kadapay tay nagadutikinan na. Hangam, intarayan na kidden. Nagdakas matan no kasta tata. Huwag nga ron barawk. Alam mo, day taginatang mo barawk. Wen tata. Ay, babe. Kayat mo lata ti mga iti fishbowl kan quick-quick. Ay na, kastoy ti din makalak ka pa nagbiag, Franco. Isukat alab na lab ka. Gapo iti dayta nga ugalim. Excuse me, sa anak ka na arte, Franco. Adventurusak akaskan ka. Isungarod ako nak-amatch ta, babe. Ay, ikarim kanyak ha. Saklaing ti ayatem. Promise. Cross my heart. Si Kalaang at talaga. Ay, bigat mat gaya man. Masapol nga agrubata ko. Apay, anagado ti miss call ni Manong Alex. Hello, Manong. Pasensyakan. Jack na sungbatan dagiti awag mo. Kaririing ko ngamin. Saan ka kadingay mawag iti probinsya? Saan mat, Manong? Apay? Ninanang. Apay ni Nanang. Intaray da kano iti ospital. Anya? Kunakano amumon? Isumat lagayam asan ang nagte-text kanyak ni Nanang. Dagiti kabagyan tinang ibaga kanyak. Sige, Manong. Taumawagak iti probinsya. Hawun man ating ko. Tani, adda trabaho. Pakamuan naktulat ta. Wen, Manong Alex. Sige, agan-anad ka dita Canada. Wen, auntie. Ni Nadia da ito ay. Kumusta ni Nanang? I see you. Ay, sige, auntie. Agawid na kadagos. Bye. Uy, asino ti aday di ICU? Ni Nanang ko. Isong emergency leave. No, ada maitulong mi. Ibagam laang. Agyamanak. Agpaituludak langan ka ni Franco ije terminal. Babe, kayat mo kadi akaduan ka nga gawid iti probinsyayo. Nakasaganak nga aglive. Saanen, Franco? Agyamanak. Mangnamnama ka sumayati ka sa saad ni Nanang. Kat makasubli ak matla adagos. Amok ana patigunay kan kaninanang mo. Ngam kinapudno na. Mangrugi ako nagdanag.
Mabut-buti nga kung iti mabalin na mapasamak. Mabutang ka, itian niya. Ang mga awan ton ti oras mo para kadata. Jak mat kiti ibagbaga. Akam malinto ti pilyem. Gapo ta maawatan ka. Ngem, jak maliklikan ti makarik na iti panagamak. Ang mga nuin inot ang mapukaw ka kanyak. Franco. Adatan dito yung terminal. Sapay la kuma. Tada pa'y maluganak abus. Hello, Manong. Hello, Nadia. Kumusta ni Nanang? Anya nga iti ko na ti doktor na. Manong, saan na makasaon ni Nanang? Saan mo tanag ko ti? Kuna ti doktor, nga mga nagbayagi dya ICU. Anya? Manong Alex, dya ka mo no kabalak na ito, anapasamag. Ado tinaskan nga si kasuhan. Katagmay may saak dito, Numabalin la kuma. Agawid ako maadagos. Ngam amumat. Kasubsublik laang dito kalpasan ti bakasyon ko dita Pilipinas. Ngam di ka madanagan, ading ko. Adaak laang dito Ag tinulong ta. Ibagam laang no ay nati kasapulan agatangan. Saan kayo abaybayan, ading ko? Sige, Manong. Katagyaman na. Nakasangpat ka madgaya man. Kumusta ni mother mo? Nakapsutan. Awanan ti mabalin na nga ramidan. Nagrigat ti kasasaad ko ita. Ay, Ang mas nasaksakit a panunutan. Nga ang mga no. maawatan ka. Kaslamot idi nagsakit ni nanang ko Diyak man kayat nga aramidan ti kastoy. Nga agresign ako. Anya? Apay akasapulan nga ramidam dayta. Isakripisyong tinapintas a karir kan posisyon mo? Nadya, dandani ka mai-promote. Mabalin mo mat nga ag-extend iti leave mo Sa anak tumutlang ang makapag-focus. Sayang mo ti karir mo. Sigurado ka kaditi dayta desisyon mo. Kasano ni Franco? Panawam kadilatan? Talaga ka di nga resign ka, Nadia. Masapol nga agsubliak adagos iti probinsya. In-submit kon ti resignation letter ko. Amok ang mapasamak na ito Ngam sa baligay matalaga tirik na. No aggapukan ka dagita abalikas. Kasapulan nak ni Nanang. Dudwa kami lang agkabsat. Katawanan ti sabali ang mga sikaso kanina Nanang. Anya nga awan. Nagado dagiti kakabagyan nyo. Mabalin ka mat amang bayad iti caregiver ang mga sikaso kan kuana. Apay anas kan nga resign ka. Jack maitalak ni Nanang iti caregiver. Ngam kasanutan. No agin na dayota. Lading itak na dya. Ngam jak kaya ti long distance relationship. Nakiwin na suwasak iti napalabas a girlfriend ko. Gapo iti dayta. Nag-resign ako iti trabaho, Manong. Anya? Apay asaan mo pa'y nga imbaga kanyak? Manon adaras a pinanunot ko daytoy. Kat nagdesisyon na sa anak ang makapagtrabaho ang naimbag, amang pampanunot iti kasasaad ni Nanang. Iso a pinilik ti mga iwan kan kuana. Adin ko. Nagdakkel ti sakripisyon para kang kuana. Gapukan kuana, naitao ak dito'y alubong. Amin nga adda kanyak ita. Edukasyon, kan trabaho, gapukan kuana. Gapu iti adu a sakripisyo na idi. Iso anas kan mat nga aywanak ita ni Nanang.
Basta, ading ko. Tandaan ko ma. Anda aklat ta dito. Saan kayo abay-bayan ka ni nanang? Uwan manong. Kat agyaman akmanan. Mabit laang. Hello, my love. Rangko. Apa anak lahat ka nakakita kanyak? Flowers for you. And chocolates. To my wife-to-be. Franco. Jack impagarup nga umay ka. Apay adi mo man la imbagbaga. Laglagi, Pam. Nasa makamang surprise. Sige. Umunag ka dito na mo abalay mi. Thank you. Kumusta ni Mother? Nakaturog. Dinigos ko nga min itay. Ah, Sige, agtugaw ka. nakaululimak dito'y balayo. Kaba alam ti agbyag dito'y? When dito yak anayanak kandi makal. Anya ti kayat mo? Agluto akit ti pagsangwanta. Dua tala nga mangan? Tube feeding laangan ni nanang ko. Siyak ti mang timtimpla. Imbagak mutan kan ka, asyak ti nurse na. Kastagayam. O sige, agtinulong tang agluto. Mabaling ka diya kita akpay ni nanang mo. Una, sige, mapanta iti kwarto na. Agpakada akon, babes. Kaya't ko kumamakasarita ni nanang mo. Ngam saan matgaya man na makasao. Agyaman na kiti pa nagbisitam. Next time, ibagamton nga umay ka tapno makapagsagana akmat. Nakapagsagana ka mat Ayabak kumadagiti kakabagyak. Tapno maamamuda ka mat. Inton maminsan ton. Okay. Kaano ka manan nga agpasyar? Bisyak iti trabaho ita. Surprisean na ka di manan? Sika talaga. Mahilig ka iti surprises. Kumusta nga iti trabaho? Makapay-stress nga rod, sipudawang ka. Ada kasukat mo nga inalda. Ngam di namot amuter aramiden na. Sana kaskan ka. Kanayon nga alerto. Kat, surwan nyo nga min Uy, istorya ang man din chat mo. Asin narungkaran na ka ni Franco dita probinsya. Nag-sweet mo tan? Wing nga rod, nakigtutak si ka. Jack pulos ni namnama dayjay. Kat, anya nga'y tinagtungtungan nyo. Any future plans? Saan mi pagtungtungan dayta? Apay asaan? Pampanunutak nga rod. No apay asaan mi pagsarita anti may papan iti dayta abanag. Katuan, di kasaryo, kasjay. Saan ka di nga iso ti mangayat nga kasar kayon adagos? Angam, rumbeng ka di aseryoswak dayta abanag? Kaslang amin maditi agparparik na kanyak. Uy, saan ka man ngagsao iti kasta? Kwa, manipod ngamin imay nakbinisita. Saan nan asungsong batan dagiti mensahe kan kwa na? Saan nakpahin nga awagan? Uy, ang mga nubi sila ang mat. Makalawasan nga awan komunikasyon mi. Kunsigan ati umawag kan kwa na. Tapno mas romantic. Ibarik na makaili mo Kitaag, nurumbang nga awagak to. Ay, kaasimot ni manang ko. Adun tirigat na. Wen nga rod, auntie. Makamulagat mat. Ken, umisam-isam. Kalaat nga minti pan naka-stroke na. Wen nga rod, auntie. Kat kumusta ngayon? Damag ko ang nag-resign kagayam iti trabaho. Inaramid ko dayta para kaninanang. Nasaysaya at latang amin no anak amis mo ti mga sikaso itinaganak.
No kasta dumano, nagiti panawin, ti panagsakit. Kasta mo tinapanunot ko, auntie. Wan, balasang ko. Nalakala ang timang bayad iti caregiver. Ngam sa balilata, no anak ti personal amang taraken iti masakit anaganak. Kat gapo iti day tangay naramid mo. Rauman kaunay, balasang ko. Hello, babe. Apay nga italang asong batam ti awag ko. Nakamano akon at chat, ngam awan reply mo. Amok mo't na mabasbasam amin dagiti mensahe kan ka. Nadia, Anya ti mapaspasamak, Franco. Anyat problema. Apay ang nagulimag ka. Ibagam kanyak, no anya ti mang burburibur kan ka. Kalpasan nga may nakbinisita. Ni hay, ni ho, awanan tinangagkukan ka. Iso binisita ka. Takayat ko nga amon tipod no akasasaad ni nanang mo. Kat nakita ka seryoso gayam at talaga. When? Nakita ka na banugan. Kat idya na amiris ko. Ngawanan ti lugar ko di tapuson. Anya? Apay akas tamod tintibagbagam, Franco. Nasaysay at nupot din talaan yung ti relasyon ta. Apay nga italaang anapanunot mo dayta. Saan ko kayat anayunan pa itidagsin na marikrignam? Franco. Amok anapatagkan ka ni nanang mo. Kat ipaay mo amin nga oras kan panawan mo kinkwana. Ngam, kasapulak man ti ayat. Kasapulak ti kaduak. Amang bukal iti arapaap ko a pamilya. Talaga ka di asaan na ka mauray, Franco. Addan sa bali anam amok, Nadia. Deta tipod na. Jacket asaktan tirignam. Ngamnasken mat amamwam. Nukasta. Awanan ti maramida. Nukasta man ti desisyon mo. Aginalan ni manang. Kunak no ka ba ulak nga aklunan, nga awanan ni nanang. Ngam nasagit gayam nga aklunan. Uray kunak ka na isagana kunti bagi. Datungpal mo ti kalimkan ko na, balasang ko. Asan mo abay bayan? Nagbalin ka anasaya at nga anak para kan ko na. Kataklunom di tapusom tinapasamak. Wen, auntie. Kat, anya ti planom ita. Makiasawa ka ka din. Damag ko kat adda boyfriend mo ijay syudad. Awan kami, auntie. Nakiwindaswas kanya. Amin dagitoy kat pasat ti panubok iti biyag balasan ko. Papigsaam laang ti pakinakam mo. Nagsubliak dito'y syudad, ket pagyamanak, tain naladak matlang iti bangko ang nagtrabahwak. Singgelak man ita, ngem makunak anaragsakak, tasaan ko abinaybayan ni nanang ko, idi panawen akasapulan na. Kastan, Mr. Lonely, katagyaman nakiting kay panangidrama, iti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Nadia. Nadia pagayam ko, saan abasta-basta, ti sakit a napasaram. Saan mo apilitan ti bagim, nga gayat manen. Tay kunadan, dumteng tulatta. Day tay tiyempo, asaanen abuteng ti adda di tapuso, ken panunot mo, nudiket kapya. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Nadia, iti syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kin insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kan iti mat direksyon, Virgie Paclay.
musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.